يوم الدين. والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, alhamdulillah, yari na sabtikan yung karilan waktu sinallah ta'ala. Amuin maun na isab ibya mga partupatan na tuwa waktu ini insyaAllah. Nasarta yari na yung guru mulia, guru kalasan, amuin dimil kato patong waktu ini. Hindi na ako magpalugay, tukbal ko na siya kato tinukatan. Ang na mukti kalasahan si Zamboanga City. Pero naroon ni Sir Ahmad Bali at Pambal. Kaya ito. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin kasirah zahiratan wa batinah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa inna lilladzina zalamu azaban wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalik walakinna aksarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina takun wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamuha kabyaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan sin suara ini. Adapun ingganap ayat pengajian. Yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakapatan tagpitong. Pa ayat kapatan tagsiam. Akahinapusan sin ayat asuratutu. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini yabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat sin junjungan alayhi salatu wassalam hamasaniya
Iwan hamasa manaikod na siya. Amo na yung kita niyo ini. Pabaitaan kita niyo sin mataod. Mga tao walimin. Mujrimin. Mataod mga tao mga nganyaya. Mangdalarak sin atulan. Sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Bangkarausan nila na manglarak. Insara si mahatut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian paddampanasun nila in panglaraki nila hasara. Antara sintao, iwan sintao. Mga anak po, adapun in mga bariman usog, iwan bariman babae. Diaak sila sinallahu ta'ala, kalna mawaya sila raakon. Liang sila sinallahu ta'ala, kalna mawaya sila langon. Adapun apabila sila riaak sinallahu subhanahu wa ta'ala, ikasanyang yadto simpagdunya nila, aula-aula sa taod-taod tutungbasan kanila hadlaw kana. Damit kaya napabila sila liyang sinallahu ta'ala, ulong kanila sintuhan. Ang panilari majubog, in miyangi sinallahu ta'ala, sabab Allahu ta'ala imakaingat, ini kakangi haipon niya. Nari nga sabab yadto. Akuti ka iagad nila indakan, masanyang sila dunya, ibang masanyang sila adlaw akhirat. Salta in sila yan, kakasi iban kanungnungan sintuhan. Damikian salta in sila yan, hantara nila magkahi. In lialawag nila, pagkasi iwan paglasa, iwan in lialawag nila, biyadiin inikaragpak, in pagkasi iwan paglasa kabayaan sinallahu ta'ala, dahil diya dunya, aula-aula na dagpak padlaw kana. Mga anak po, tainguan tanim parman si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lilladzina zalamu sa bunnal tuod parman sinallahu ta'ala in mga sila sa barang al-zalama al-mujrimin sa barang si mga sila anyay manglalaog liawhan nila imbaran nila di sila magad sing kabayaan si mahasus si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala baran nila intipo nila baran nila inliaugan nila na apabila sila di na magad sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala piyahati kita niyo sa bunnal tuudin sila yan ajaban syadidan fid dunya qabla ajabil akhirah. Dagpakan na sila yan. Sin kajujanaan diya dunya. Sin siksa sa lagu-lagu diya dunya. Ari pa sila dagpakan sin siksa maul-ul hadlaw kana. Naunin diha dunya rumagpak kanila. Ika-isa, dagpakan sila sing kamiskin. Ikarua, ragpakan sila sin way pagkaun, way paginom. Ikatu, ragpakan sila sin paghiluhala, pagbuno. Damik kayan. Dagpakan sila. Hindi nila kabayaan
Ining kabayaan nila hangkan na sila ng laog, hangkan na sila simula nga kabayaan sintuhan, but supaya sila makaagad sing kabayaan nila, sin karayawan diya dunya, maagad nila yung napso nila, maagad nila yung pikilan nila, tumagawa gaman kaya kanila waliyadu billah. Piyahati kita niyo yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga bihadto ragbo. Azaban duna dhalik. Siksa diha dunya. Balikan na to. Ugdanan sila sing gutom. Ugdanan sila sing kasusahan, sing paghiluhala. Ari pa sila dagpakan sinadlaw kana. Dahil nga sa babiyad to imbar iman usugi bambar iman babay. Doon sila kabayaan sintuhan. Hakutika doon sila kabayaan sintuhan. Mag-angkop na yung kataan. Mag-koalisyon na yung kataan against kanila. Di da makaato kanila. May tayad turi da makaato kanila. Gapi nila yung Tuhan. Tabangon sila sintuhan. May tayad to. Kalasahan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu subhanahu wa ta'ala kalasahan niya imbar iman usog iwan bar iman babay. Napagka niya kialasahan tabangon niya dahil di hadunya sambil padlaw akhirat. Adapun yung mga sila zalama way tumabang kanila rihadunya way ra tumabang kanila hadlaw kana. Wayra misan malasari kanila dunya. Aula-aula wayra malasa kanila adlaw kana. Pag-iig nila rin dunya, pagdatong nila palom sing kubol, yaon in maastul kanila. Yaon in marwal kanila, nagtatakad kanila waliyadu billah. Walakin na aksarahum la ya'lamun. Tumagawa in kamatauran, Gapilun. Piyahil-pahil nila, ligap-ligap nila yung pakaradyaan beta sintuhan. Piyagkakakaran nila bunaan, karawa, piyahil-pahil nila, ligap-ligap nila. Asabab simpang ligap-ligap nila, asabab simpang mahil-pahil nila, diagpakan sila sindi nila kabaya. Mga anak po, yari nakita niyo hamasabiyaita, yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pilang gatus katahon na pamasa na tuwin. Unim biyayta yan, malibot in manusia simpit na. In makatangkis daring hapit na, di sila malawong nga pagtuhan, di sila malawong nga pagibadan, di sila malawong nga pangaddatan, di sila malawong nga pag-inom nga pagkaon, di sila malawong nga katan pakaradyaan nila, amura im mga bariman usog, iban bariman babay. Imma puas denghan palman sintuhan aksarahum la ya'lamun in kamatauran in majority di imingat sin hikarayaw kaniya kagawa piyahil-pahil niya iniingat niya sadya kabayaan sin akkal niya matayma sin akkal niya kaya na naman sin napso niya, kaya na naman sin syahwat niya, kaya syarapan ninigad simud niya.
Na ichiusim magad simbihad turag mo. Way nasangi ingkatan mangi sa amo ni sangi ano yung sangi agarun mo in kaya sarapan sarap kaya na naman lawong napabila in sambahayang kaya lamuran sin napso kaya lamuran sin syahwat kaya lamuran sin pikilan bukun pataallo kunin napsu ibam simpikilan pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aturaniw na mga anak ka po hindi matuamano siya hamasan na ito walakin na aksarahum la ya'lamun hingka matauran nagpahil-pahil nagligap-ligap na piyakay nila manin bihad turagbos, diagpakan sila sin, wala na sila nakapangayo, kaampunan, kamaapan, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, sumunod ayat, parmansin Tuhan, wasbir. Babali. Isim di ita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat niya. Wasbir in hukuman in sabali in hukuman in Allah Ta'ala sabali in tupungan kay mo iban sin umat mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tatasi in daakan tatasi in liangan tatasiin unu-unu na piara tungkay mo si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabali tatasi. Yung kabayaan sin Tuhan mo. Ay ikaw inibog kanila. Daytay numat mo. Ay mo papali nga inakal nila. Ay mo papali nga pangatud nila. Ay mo patay kuri ing kabayaan sintuhan nila. Alupon nila kauhaan tagupat kadya. May tayad do. Fa innaka bihifzina wa himayatina. Karena ini kau halawang pamalihala na mo. Karena ini ikaw, ayaran na mo, ikaw, iwan sin umat mo. Halawang pamalihala. Mga anak ka po, di na to kakausan, ayaran palihalaw nimbaran na to. Bang bukun pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bukun tatabangan pagayad ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno na to yan madawhat, in tansurullah yansurkum. Bang niyo akaruning kabayaan sin Tuhan? Tumatik magtuon. Tabangun kamu sin Tuhan, ayaran kamu sin Tuhan, palihalaon kamu sin Tuhan. Di nakakausan sin ama, di nakakausan sin ina, di nakakausan sin nakura, yung pagpalihala bang silari madto pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariha ayat ini, sabal sadya ka. Tatasiniw sadya inukuman sin Tuhan. Tatasiniw sadya indaakan sin Tuhan. Tatasiniw sadya inliangan sin Tuhan. Tatasiniw sadya inunuuno na piaratong kaniw si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Halawm da kamu pamalihala niyo. Maita. Karena kalasahan kamu sin Tuhan. Na maita pa. Kitaun sadya kamu sin Tuhan ni siyureng kaniw maparayaw sin hinangan.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tandasun sadya kamu hisiureng kato taniw magparayaw sininan. Hisiureng kato taniw makad sinatulan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilingog si Manu siya masanato ni naglingog. Di nasan makad sing kabayaan sintuha. Ada pun imyagad sing kabayaan sin Allah ta'ala way lingog. Maita iyasang dul nila, tiutukbal nila, kawan tagupat ka dyan, ing kabuhi nila, iwan kamatay nila, ing kataan kahalan nila, tiukbal nila na pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Upawwidu amri ilallah. Hakuti ka tiukbal nila na. Pagkabayaan sin Tuhan, ubus nila manhin, ang miumus nila na. Yakad nila yung kabayaan sin Tuhan, tiukbal nila na. In resulta, awadallahu khaira. Gantian sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw. Pasabru jamin. Ingkasabar. Ikalingkat sing kabuhi, ikalingkat sin kamatay. Ingkasabar, ipaghalulay sing kataan problema. Na bang inipya kay si manusia sa kawain nagpakaira, tiyo-tiyo da. Amura, mga sila bariman usog, iwan bariman babay. Nah, unim biya sin Allah Ta'ala, Inna Allah ma'as sabirin. Sa bunal-bunal to, di mahasut si mahatinggi Allah Ta'ala, di niabutasan. Sinuno, sin tatabangan, sin pamalihala, sin kasi iwan sin lasa. Sinuno. Mga sila bariman usog, iwan bariman babae, piyakay nila ingkasaba. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Di namu kamu pasaran. Di namu kau pasaran. Isa-isa sin Nabi. Iwan hambuk babae pilihan. Iwan hambuk bata-bata pilihan. Juga indua tumpukan makhluk. Tiyahit, tihalaw simbuka. Inwairun rakit nila. Wairun waktu inyaluk nila tatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pekerjaan nila hipo kibarmatan darah matau dibantiu-tiu dumahug maita biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Sa taud-taud tumpukan sin nakauna. Tiu-tiu din tumpukan si mga muslimin. Daugon nila tumpukan mataud. Uy, may tayad to. Sabab sin tatawangan din nga Tuhan. Na mag-asukwin to, hong na ba yung tatawangan ka mo sin Tuhan? Asubuhan na mo ng baran mo. Qualified kau tawangon sin Tuhan? Ang mga to? Tiyalaw in Roman Empire. Tiyalaw in Persian Empire. Sin tatabangan. Na inaipamuga sin tao bihaon patao-tao pagkahiniyan.
wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Palihalaon na mo kaw. Tabangon na mo kaw. Di na mo kaw pasaran. Na unin hinangon mo. Iwan sinummat mo. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ininangon mo. Pamuji ko. Ang lago kau patuhan. Hinanaing kabayaan sintuhan mo. Akaraing kabayaan sintuhan mo. Hina takum. Hakutika. Makawati kau. Dahil hakaturan mo. Hakutika. Maubos ka mo. Magisun masun simpakaradyaan niyo. Pamuji kau patuhan. Panglago kau patuhan. Ay mubuta si impanasbi. Ay mubuta si impamuji. Karena bang mo yan butasan imbihan, ibalik mo pabaran mo. Ikaw maglago simbaran mo. Ikaw manuisuy sindayaw mo. Di mo hikapanuy suy, di mo hikabaita, di mo hikapanghindu, indeng Allah subhanahu wa ta'ala, daing kay mo hinikabaita mo. Nag-uwak imano si Hamasan na ito ini. Nagbaita sindayaw. Ako inilong ni marayaw. Naunin baita sindasun. Kato taniyo. Mumusa nilong. Ya atod ka mo sintuhan niyo. Abi ha, unoy makapako itaw. Magpakasay ikaw sin sasakatan mo. Ikita kau sing kamera. Di na kau kadtun pa ba? Sa pag-abot tapos bulan, man kau naging nga parenta, mainusan na, inuno mo. Mainusan na yung gadji mo, yan tunagin mo, violation mo, pag-parking mo, pag-pa-speed mo, pag-story mo. Nabiya din ng kawasasin tuhan. Wala violation mo, hapagpuasan mo, hapagsambahayang mo, hapangadatan mo. Wala na tuwan, inu-inusin tao. Imbar iman usug, ibambar iman babae. Namumuji patuhan kawan tagupat ka dyan. O, hindi magtug. O, di magtugin atay. Dati, di magtugin niya walihan. Jasad niya sadya. Dahil nga sa babian, aun suko sin jasad niya, aun suko sin walihan niya, aun suko sin atay niya. Dahil nga sa babian to, non-stop. Naunin biyata sin Allah Ta'ala ruweng ayat, Adjakirin Allah kasiran wadjakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. In bangsa usugi bangsa babae. In bariman usugi bariman babae. Nanunumtum patuhan. Nagjijikir patuhan. Namumuji patuhan. Sa taud-taud. Sindumi banadlaw. Hakahayang ibang bukon. Hakalama ibang bukon. Iya tagamahan sin Allah Ta'ala. Unin tiya tagama kanila pagkaon ibang pag-inom labi. Kaampunan iwan kamaapan. Anak po, nagsasagay manusia, nanabaw to ti manusia, di katiw-tiwa. Imbar iman, di masabar sila.
Imbar iman di mapatiag sila. Imbar iman di benglasahon sila. Imbar iman, piyakay nila yung kakuyagan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Indumi man sinadlaw akatan, pakaradyaan nila, timindog limingkod. Namumudji sila patuhan. Inbukon bari iman, impujihon niya baran niya, ilaguon niya baran niya, iwan simpagkahin niya. Imbar iman, kawasasin Tuhan. Daakan sin Allah Ta'ala. Kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, impagsabuton niya. Wa minal layli, fasabbih. Iwan sindum. Kunin hati niya yan. Pamuji kau patuhan, panglago kau patuhan, panasbi kau patuhan, tin mahinaat pamahapon. Tin mahapon pamarong. Mahapon iban mahinaat. Doon iban sinadlaw. Parman sinallahu ta'ala, wa minal layli pasabbihu wa idbaran nujum. Ayan mga anak po. Amo yan in panindog. Amo yan in hinang sin bar iman usug iban bar iman babay. Ampay mga zalaba. Mujurimin. Sara. Yan mananaabit. Magpaiibog. Sila kuno marayaw na marinta. Sila kuno marayaw in hula. Sila kuno nakaparayaw sin madyan. Lili nga marayaw. Atura marayaw. Aun biyayta sin Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am. Aun manusia mabiya hayo. Balhum adal. Hinda siyo sila yan. Labi pa rin hayo. Inatay nila, wala nila piyaka na kabayaan sintuhan. Inakal nila, way nila piyaka na kabayaan sintuhan. Insyahwat nila, way nila piyakad. Iyakad nila, uning piyag isun-isunan nila, uning kabayaan nila. Iwan si mga tabi'in, iwan si mga sila ulama urabbani. Ulama, wala sila imibog simparakala dunya, kain kaya bukan nila, lingkat kabayaan sin Allah Ta'ala riyad. Ja'a fil hadis,
Yabay ta hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim yad'u bida'watin laysa fiha ismun wala qati'ah illa a'tahu Allah biha ihda salat. Musisi na ngayon siya panghindua ako to. Inna ngayon ko ayap. Mayroon kami may samal din pagkakit. May samal din pagkakit. May samal din pangatayan niya. Wala katia. Wala siya nakabugso pagkasilan. Naglalakad siya ay magsinunod. Naglalakad siya ay magsinunod niya. Naglalakad siya ay magsinunod. Ta'ala kalasahan niya. Illa a'tahu Allah biha ihda salat. Kalau dia kaki ulang kita, muka pun dia balik lagi. Makan yang paklong kan. Janjinya ud'uni astajib lakum. Kita ketemu dengan Allah. Janji ya. Astajib lakum. Baik. Kapal mana mayroon po kami? Bangsa yan, wala kami. Magsamabutang pag-ubos niya naman para tungol sintuhan. Hindi jawaban, impya ngayon. Ikarwa, wa imma ayyub dakhila lahu. Atawa, di na hinil kanya ni Nakamanasan niya rin parlawa. Pag na yung bari ng mga utuwari, siya magkakasal ng mga utuwari. Hindi siya tuwan. Kaya siya namuk na ito. Mukun bari. Nagkasambayang pa ako ng siya. Uod dyan, tangi-ngi huna-huna. Tangi-ngi pikilan. Kayan Tuhan. Yung nagsasambayang pakulong niya, akad, way mana kulong na nagsambayang na bibihan tayo. Nga anak ka po, kabayaan niya tusing siya itan bihad tulad. Dari kita niyo hamasya malagun tatandasan.
Tianda sinikata. Imatawid sin, tatandasan kaniya. Iway sin, tatandasan kaniya. Himala, tatandasan kaniya. Wa imma an yusrifa anhu minassu. Bikato, waling na sintuhan kain kay mun mangi. Di mapuk na kauring hamangi, naghalik na kauring hamangi, iwan naganib na kauring hamangi. Parman sintuhan, kan nabiyang layuto. Linusrifa anhu su. Pialing na mo dahil kanya'y mangi. May ta, miya makadsiya. Ang kabayan na mo. Nagahalik siya. Imatapok siya, limalayo siya. Huwag nakatapukan niya, huwag nang katantan niya to. Allahu ta'ala. Pialing na mo dahil kanya'y mangi. Linusrifa anhu su. May tayat. Innahu min ibadinal mukmin. Karena insya ipon na mo, nagtag-ipon ka mo, nag-ibadat ka mo, niyagad sin kabayaan na mo, way niya iyagad din kabayaan niya. Nagihila siya pa. Ang mga anak ka po, tugtog na rin. Pangmayan kita nito. Akala mo na mga sila. Kalasahan sinallahu ta'ala niya. Iran, kalasahan sinallahu ta'ala. Amo na yung mga tao. Yamalan nila, yung paamalan ito. Aula-aula, piyakay nila. Hingka sabar, amo yung kabayaan kanila. Allah subhanahu wa ta'ala, tawfika wa sadat, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una subhanaka Allahumma alhamdulillahi rabbil